Elijah berenak totokwa. Israel na namba nakulak batende kapman bakie de yarang vitigyak. Na kapman nasu Israel de watu. Israel anawim bandu tutup. Na kapman nasu Judaka de andim bandu tutup. Ketuala kwaru de ayab no menjambin dunat ye derak. Anggi sepak Prophet Elijah wanggi tendong. Ayab de nemo kapre kepe berombateng jambin duka. Tale rateng jambin dundu kupina kapre berke kutalen de kutek. De nak kematakwan de krak. Nekese Jezebel ka. De neke wasapari waken nasen de krosowe yatek. Ayab anggi wasapari waken nanggain de kurek. Anggi waken nase balka. De nak imisu kure batakan dete den de ketakwan nanamba asara kawak. Naknya Prophet Elijah ilende ayab kewak. Numanduna sumbo unwo gan boya na dagande mai dwar tarwi kware ana jagande tago watete an bangi mai jagande Han bandu God Elijah kewak. Kerit watanda wanagnan utungunat mai. Wandetende Elijah yik. Anggi kapam ba ile tendete de God wabi kupi ke wandete de nang wala win buka ke karituk. Kan bi sekut kan bi kan sekut kan de karien de ke kuituk. Tat bik sepak ba main giatapan yandete de anggi nyan kutunggu kerge nembuyak. Pan bandu God Elijah kewak. Mai demon gadet ma sarapat nak totakwa wanba angitu. Minegu kaku kuigana. God angga wandeten de Elijah God na kundi ukwe uratmen de sarapat nadik. Ile ulain de buk nak totakwa yambe malum ba no bikwanate. Elijah nugu vendu wak. ma ile kable nguare nang kure ya unuge kunyenu Wandeten wak. Ko kapak una nang kayak kapleng bigra ko nang wen unan dunyan wala ana apete kwat sebute kutenang kaganan no unu biko kuk bate undege jengi kyakan Angka wandeten de Elijah wak. vanga ka ma nyina gait ire unan nyanang saw god gi walginde nyina kaga anang ketagande angga tendite mait akonda kante Angka wandete ne Elijah na nyangga dukwe ile ne wandang plak kurap. Tatbiknya indute de negan dunya no membadien de kyak. Kyandute ne ndege ayah Elijah ke mbulewak. menang go belba duna nyan kyak Angka wanete de Elijah angge nyan ke miyo ye de ndege ayah ke wak. ma angi kepenyan unat kui Wandete ne van nyan de nat kunete de Elijah ndege kwakapa nat kure warak. Ware tagen de nemondu ke wasawe wak. on mandu unang god ka bomba wal kwe de kangi batak saguk kangi tawamba unuke igen malu tamba ye ne kure tu bane kwe be praga mentende nega nyan kyak Jambu kupuk de Elijah ke betakum baware kwai de nemondu ke wasawe wak. on mandu ma ndege igen nyan agok sangwande Angka wandete de nemondu ukwende de ke igenyan ako kusangwandu. Wanung de anggi nyan ako yap tagak. Ban de Elijah anggi nyan ge yaten de kanda. De ke ayanat. Kanden de wak. ma be nyina nyan dunu bundu tu Angka wandete ayah ben wak. belangi mosi dia tuan masa kepo kayak menang god na prophet ka god na nyangkat menang kaput